Thongnok Bay College along Science Pen Commerce Stream Charlie Longweg ng Jipusi KSYC Kachesong. Ingdeng Troxy NKBAYD Youth Rally Day Thora Long Kepaman. PM Modi ke wang hut hampang song lapen racharia song do anta article 244A aputhak ang tong kipidun jiapan kanchas diko matum kachuningri. Kardom pinya da Abirta long penili sami mirinahan sepi pinya Abirta ton pen chethanam sinang. Karbi Students and Youth Council, Hauraghat Regional Council atung patir piponsi, kidam tangjang mini pai inkwara porni, Thongnok Bay College along Science Pen, Commerce Stream, Charlie Longweg nang Jipura, kachesong asay kideng. Kidam tangjang mi poni pai inkwara porni, KSYC Hauraghat Regional Council atung patir piponsi, Dokmoka Thongnok Bay College along Science Pen, Commerce Stream Charlie Longweg nang Jipura, longkam tero na kumlin adung along, kachesong asay kideng pon. KSYC Hauraghat Regional Council amai pulong soda ingleng kong chunbang Edison tok biatum kacipatir pipon bang so akachisong amai long KSYC tiripi amai kong chunbang bipul tiso chunbang buhira minghi chunbang jiwan be burasing rong piatum ta chetong tu bang so kachisong ahut alang litu mahin pen kaning je pon laki Hauraghat sub division ang kangalong ki provincialized college ke Dokmoka Thongnok Bay College under तुम चीनी लोग दो बेटा Hauraghat subdivision ang Kanglong Provincialized College ki humbe labang kay Thongnok Bay College ano labang Thongnok Bay College ano ta as stream na kaprega college kaprega stream ni tum ki charlia facility ave karbe stento la sila so putha ni tum ari dingu benda ni tum chini long lo sourceman director of higher education sourceman je 2017 ani kan karbe long assam ang Kanglong 50 ta college aphan science streaming punon pu hukum pi tanglo lapen Karbi Anglong mangke hinia college eastern Karbi Anglong college ben Hauraghat subdivision mangke Thongnok Bay College long pu phi tame eastern Karbi Anglong college mangke amina science stream non chikuli tanglo pu phi tame kupinya technical problem ajok Thongnok Bay College bang non an tame amina science stream na tum chikuli jakhidelo Bangsa College along Arts Stream and Kido Choda Jok Science Lapen Commerce ke Charlie G our side kavidet abangki College Authority Local MEC Lapen MLA atu ke pangkrea jok non puanta Commerce Lapen Science abangki Charlie Long ledet lo pusi akoy arak kontu pen pachun chede da putha ka bangke nile tong ka chinia tenga bangke College Authority dong ta masa wa kisi problem do lapen Local MEC lapen Local MLA na ki pangkre vi apo lapen ladak Karbiari soy jangan tom istilah tom pan serious ke ne important ke ne pot pusi tom Karbi Anglong la Hauraghat subdivision angkang puria IM MSC la pan MLA pan sila bang so putang tom typing to Jong si kewang jilangan ingkan pen Charlie Long le pulote anso che song pon ang kok puputa than pon Bangso College along Prabjin pen Science la pen Commerce Stream ke Charlie Long ji aphanpura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan panongsi sami langso video arideng pinpura lo pajirdam dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong live Nihang Karbi Baptist Association Youth Department na hinpen patir piponsi kidamtang jang mini phai ingkora player ni day thora long ingdeng troxy NKBAYD Youth Rally kapaman pon Kidamtang apor hot pen ningkan hini pen esek Nihang Karbi Baptist Association Youth Department Youth Rally ajaimek nang paman bom bang bom si non anabangke ingdeng troxy arni nang pleng longlo Bangso ingdeng troxy NKBAYD Youth Rally kapaman ponalong chesemet NKBA arlo Howard Truck atum chetong dun kachitong dun a Howard Truck laki AKBCLF DABYF SABYF NLBROKA NDBCF lapen PHABF atu ke ongdong pen chingrum si Daythor mini studio malong Youth Rally paman pondo Bangso hut ason kachipati sitami padopon Lason si choir football ritnong chingdi chongkedam babchili ke up volleyball inut penase bang hini penase bang githom penase break jamason kachipati pedopon Mai esek arna malam ke than pon atum laki NKBA
kong chunbang Reverend Tenson Be NKBAYD chunbang Martin Timong atum pensi Than Parjupon Phuluni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live Jangmi poni phaing ko rapor ni Kanchas Dikom KSA DSU lapen prek jam hampang asong atum dipu Kanchas Dikom sa hemalong phirang ke amai ingni ponsi PM Modi ke wang hut hampang asong lapen racharya song do anta article 244A puthak angtong ki pidun japan Kanchas Dikom atum kachuning ripon Bangso phirang ke amai long alang litum pen kaning je pona tengke non ke wang ji jangmi poni phaing ko ner ke barni Phuluni constituency Luring Thepialong, India Prime Minister Narendra Modi ke wang jiahud, Karbi Anglong lapen di Mahasau Autonomous Hills District araratum, Arni ding kluipen ke hang Indian Constituency along ke damtang Pharok Krisir kebra, Troxy kebra isianingkan pen ke toktang, Article 244A akam, pachun pon popusi ning thelo. Athe inut Prime Minister Pulotang te, Majok Racharya Song sitami laki, data phansi, Kachari abanglo. Lasi Indian Parliament ke Prime Minister aphansi Indian Constituency along ke toktang Article 244A akam ke paklem ji aja kongpilo. Lasi Indian Prime Minister ke wang apor ke miahut Racharya Song lapen hampang asong alam thepen je sorsar sera ning isi petpen je tongdun hurpen chuning ridun lonang pusi chuning ripon. Karbi Anglong lapen di Mahasau arat Racharya Song ke doan lapen hampang asong ke doan asong aphanta labang sorni chitong dun pen hemprek nate autonomous state ke hanga kam central sarkar atum ke pachun daprang je aphan chuningri dun hurji aphanta ka chuningri pedopontu Sawa datewa lokot isige mitrai pe dingarong lo pen welcome lo pala pe militum nana tin ke hang 36 year more than 36 year lana kam kiman India constitution lo top atin tu put korea ten autonomous state pilih kukidimana ni tingpilos ta monota ajo nelang la support itu nindu cepat lo terus kalau ni datewa penajo ini tumakam la lana tingka kam jok untuk simat kalau la sila sohop non tua hop ini tongkar jala lo kitu an akhe kitu an apel party kitu an social organization tungka ni siap kan hasil itu kan aman cepat lang guna la alang ni la selamat youth force want to only imitum kadok kawe Kanchas Dikom posi alam dulu itu article 244A karya rarat dum Kanchas Dikom non pati komania song article 244A fan farman kati song pi kati hala pakai citu dunangji kacik jong dun tot kangne dun coy pertante itu kosong dengsi di dampo ati itu kijut kok bilang karya khai kibir kok bilang ini tum nimpan hongke lah kok bilang ini tum continue cisong nang democratic living ati non itu kacing hon khai farman fanu kacik pidat asong tum tame batai ekor citok tame lang itu otomatis alam ba beda di bagi ninduk lo tak pia po si hara bangso ekor kacik tok long latu otomatis alam pinpudun beda di hara bangke alang itu kemak hat ontong di tamne bang itu angbong kacing wai ta bela ta non KSA non Kanchas Dikom non karsa non pudon benta ini tu stand nang lo itu article 244A KRI nili nang katuk kami itu tik karya kai ni tik ci sompo nang jima News Report Karbiang Long Live Nomati constituency kaparlo jisemet parokhwa hi thiadung parokhwa higher secondary school pathu aklamalong ke damtang jangmi ni phai ingkora phorni parokhwa anchalik bihu udjapan ingsam jinpen ke pachun Bangso bihu udjapan ke chengsiar ni Assamese culture alama ingthur ponsi klim somar ke pathua jamek dengpon Bangso klim somar ke pathua jamek aphan ni apharman cultural competition jamek dengpon Labangso jamek ke dengpon hut non hedong nomati constituency angkang pen Mr and Miss Assam Beauty Pageant kachepati ahut nong e kachepalong dun abang ki anparta Mumbai long beauty pageant kachepati pedopon ahut nong e kachepalong dun abang ki Bornali Kram kapia tumapan kachuk pedopon Lason si all Assam kobita son milona jamek sitami dengpon lo Lason si kedamtang jang mini phai ingkora phomati ki jut siani
lun kanamalin ke paman ponahut nong nam ka che thangplong alun se po brigu khasiap lapen nitu timungpi sermon pro atum pen jumi sen alun parjupon Kijut Siani Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh Hisitami Chetong Dunsi RDPD News Report Bikram Peron Karbianglong Live Non nangkeleji jangmi poni phai inkora ner kepani mai ke dojia farman puthot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbianglong loring thepi mai ke padojia dimaklong along nangke humri thu Kedamtang jangmi poni phai inkora phorni Hauraghat Police Station ke parlomate Uttar Borbil outpost adung het kikim kerang ponbom non nangkeleji ni phai inkora ner kepani India Prime Minister Narendra Modi nangka humri jia dimaklong ansi Pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapente HAD Minister Jugen Mohanatuk nangkelang chari aphan nang humrilo Labangso nang humri nang kok laki non ke wangji ingkora ner kebani mai ke padu ponji aparman rat lapen aluhiatum angbong ke doke thaka dimaklong pen danglok kache hela jia towar lapente arni ke sopen kache pajok jia phan hem hai hui ki kim kerang pon ko an angdeng ansi ketang tema pu hai hui si nangkelang chari puta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pachini pon lapente labangso mai ke padopon laki isi ningkarong parpik nang jia mai athe India det pi Prime Minister Karbianglong along ri nang kahumri buke non det lang প্ৰথম সভাখনে এই স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল দুইটাই মিলি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু আমি এখন খুব ভাল সভা দেখা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা ক'লে আমাৰ এশখন পতাকা তেখেতসকলে 1 লাখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হাতত লৈ সভালৈ আহিম বুলি মনত ভাবিছে এইটো তেওঁলোকে ভাবিছে গতিকে মোৰ ইয়াত বহুতখিনি মই কমেণ্ট কৰিব খোজা নাই এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ ডিজাইন আছে Halapu HAD Minister Jugen Mohan Ben ke pachini pona tengke non nangke leji amai aphan kisi ke dangke ke thek pon longa teng polo tangte tang kai kai asonsi thek ponong lo Lapente bangso mai ani ada por phai troxy malom pen pinangan amung nang chetong dun pen maya long ke ongdong amung chetong pen mai RD pidun po pusi ning chethelo Lapente labangso mai ke pado pon long lake Karbi Anglong Autonomous Council lapen State Sarkar mati Assam Gov atum pen ajoy ni loputa than teka আমাৰ 7 বজাৰ পৰাই ৰাইজে সমাগম হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব এখন ঐতিহাসিক এখন সভা হ'ব যিখনত এই সকলো সভা প্ৰধানমন্ত্ৰী এই সভাৰে মানে হেৰি কৰি দিব মানে চেৰ পেলাব মানে যিটো কয় মানে যে এটা সমাগম এনেকুৱা অভূতপূৰ্ব সমাগমৰ এটা পৰিকল্পনা মই একেৰাহে 3 দিন আছোঁ ইয়াতে সকলো ৰাইজৰ লগত দলৰ কৰ্মী মই যিটো দেখিলোঁ খুব উৎসাহ এটা সভাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাহাৰীয়া ৰাজ্যত আহিব এই কাৰ্বি আংলং জিলাত গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰ Bangsolong MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, HAD Minister Jugen Mohan, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong lapen di Mahasau MP Horen Singh Be, Hauraghat LA mate MLA Dorsing Ronghang lapen Dokmoka Range Forest Office Ranger Rajen Rongpi lapen tekke ongdong manpeng ke dotum chetongdun. Langhin pen sarpang ring tikathar lapen phuluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo soil conservation asai kam lapen health and family welfare asai kam along aron repen vorengang hoi ke pekpon aputhak RTI claim bang phu potmoteron pen hemphu ingtiatum Karbi Anglong Autonomous Council adon rialong ni pho an chesong derapi Karbi Anglong Autonomous Council pen thangna dalam kawi dera jok chochi junje pen akache song ke deng ponji aphan kache sik pon ni pho chesong derapi Karbi Anglong Autonomous Council pen thangalam kawi det ke manghu me alam lo Lasi prabjin penili tumaki manga song nang papling pipi pulote chimit me pin chochi junje akache song ke deng ponji aphat chisik ponlo ni phoche song de rapi Karbi Anglong Autonomous Council pen thangna dalam kawidet ke manghu me alamlo lasi prabjin penili tumaki manga son nang papling pipi pulote chimit me pin chochi junje akache song ke deng ponji aphat chisik ponlo
labang so kache song pon along pomania riso ejang atum opinia kisung chitong nang kok polotangte soil conservation EM MD Pupon Lapen Health and Family Welfare EM Khonsing rong piatum si adai che nang ji pusi RTI claim bang pot moteron pen pichar pedokon বহুত দুখিত হৈছো আৰু আমাৰ দাবী এইটোৱে অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়টো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যোন ইয়াত জড়িত হৈছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে নাম কাটিব লাগে যদি আজিৰ ভিতৰত নহয় আৰু যদি আজিৰ ভিতৰত আমাৰ ডিমাণ্ডছটো আমাৰ দাবীটো পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে কালিৰ পৰা আমি ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক থাকিম আৰু ইনডিফিনিট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক থকা টাইমত যদি আমালোকে যদি ইয়াত থকা আমাৰ বয়াই বন্ধুসকলে যদি অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তথা CM হওক EM হওক ইয়াত তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগে Karbi Anglong Autonomous Council atum nilitum akache song alam RD nang kipidunte detki anotong kang thong labloni amek tong kache charge detloni lasi Karbi ari so ejang atum nonapor aning ki punga sonsi dolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum bangso ronre pen woreng ang hoy kipi atum aphan insai dunde polotangte pini jangmi poni khai ingkora trokani pen chimit me pin choche junje akache song ke deng ponje aphan chisik pedo ponlo puta ningje Kacisong ni phok kacisong pen det tamit thang nat Karbi Anglong Autonomous Council atum respond ne anotong kang thong labone amek tong kabe labone lasi nilitum Karbi ayu tum dame aning pungwang bom lo aning nang pung bom lo alius bang angdang the bom lo pini het tame nilitum long kapre kasong tame nang ke churap tunjia tum tame na ready tun mangna dolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council to manilil warning ki pikang tum bang pulo যদি নালি তুম প্লাব চিন পেন লাসো ইলিগেল এপয়েন্টমেন্ট না পুতা নালি তুম ইনসাইড তুম দে পুলোতান্তে পেন না পেন কে নি তুম কে হাঙ্গার স্ট্রাইক কে দলো মহালা সো হাঙ্গার স্ট্রাইক কে দো হুট চুরি মানে আকারবি আরি সোই জাং তুম যদি আপনার নাম দুই পুলোতান্তে আটা কমাস কে চকচে মারা তুম News report Karbi Anglong Live Tang te pinia Adap Abirta ke lapuan se kang tonik lo kardom